Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Hari ini kita melihat hadis yang ke-138 daripada 300 hadis di bawah tajuk waktu mustajab berdoa. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an qala qila ya Rasulullah ayyu du'ai asma' qala jawful lail akhir wa duburas salawatil maktubat. Qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu du'ai asma' qala jawful lail akhir wa duburas salah wa duburas salawatil maktubat. Rawahu Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, apakah doa yang lebih didengar, lebih makbul dan mustajab? Baginda bersabda, waktu terakhir pada hujung malam dan sesudah solat-solat fardu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di antara waktu-waktu, makna kita dituntut untuk berdoa, kerana doa ni ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni merupakan otak kepada ibadat. Jadi kita memang disuruh berdoa. Tapi bila kita berdoa, kalau kita nak pasti bahawa doa kita tu lebih cepat termakbul ataupun lebih cepat diterima dan tidak terhijab doa kita ni, maka carilah doa waktu untuk kita berdoa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa ni, pertamanya ialah pada akhir malam. Waktu Rasulullah Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila innana sanulqi alaika qawlan saqila. Bangun seperdua ataupun sepertiga malam. Itu adalah waktu yang paling bagus sekali. Makna waktu yang paling best sekali lah untuk kita berdoa tu. Tapi waktu tu lah yang paling best untuk tidur. Kan? Dia best untuk doa tapi paling best untuk tidur. Kan? Pada maknanya jawful lailil akhir. Kerana disebut dalam satu hadis hadis qudsi bahawa Allah Ta'ala berfirman bahawa aku turun pada langit dunia pada 1/3 malam. Lalu menyeru maknanya manusia, siapa yang bermohon untuk diampunkan dosanya, aku ampunkan. Siapa yang berharap akan dipenuhkan hajatnya, aku penuhkan hajatnya. Mana itulah waktu dia, 1/3. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bagaimana Allah Ta'ala tu, itu jangan dipersoalkan. Tapi hadis qudsi itu menerang kepada kita bahawa setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan menyeru manusia. Supaya doa, bangun doa. Siapa ada hajat, siapa ada ada dosa minta ampun nasihat. Tapi kita diseru macam tu, makan dengkur kita, kan? Jadi maknanya pertamanya jauful lail. Itu yang pertama. Yang keduanya, doa yang paling mustajab, waktu yang paling mustajab setiap kali lepas sembahyang. Tapi inilah orang yang paling banyak lalai sekali. Lepas habis sembahyang, orang selalu lalai. Angkat kaki jalan. Dia terlupa bahawa selepas solat itu adalah waktu yang sangat makbul doa. Kan?
kita ni oleh kerana terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai kita tak sempat untuk berdoa. Angkat tangan sekejap je, tak sampai pun 5 minit. Tapi kita nakkan hajat kita kabul, tapi kita berdoa kadang-kadang tak kena tempat. Jadi dengan sebab itu, hari ini kita dengar, tolong share-sharekan, viralkan, sampaikan kepada kawan-kawan, supaya yang tak mendengar dapat faedah daripada apa yang kita dengar, insyaAllah. InsyaAllah nanti kita akan menyambung pada hari yang ke-109. Allah menerima taubat setiap masa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wallahu min wara'ihim muhit bal wa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallah wallahu akbar, alhamdulillah wa subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la tushmin a'daihim bidaihim waj'alil qur'ana al-'azim shifaa'ihim wa dawa'ihim fi'ana al-'alil wa antal mudawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.